sanggata rilino nani yang membantu pakiota tuli kembang ripak jabatan na tulisan apakah jannah Kasim beruki asijini nataka baramo orosilalona una jala kapae kajari yampi napakalan nasa batur gautama misalang di bare pau mage-mageang ampe aji lapatan tu kaya rilino nak jadi bokong-bokong janang di belo-belona Anelino Kasim baiki napak balik penei mingkaracung beruki asijini nataka baramo orosilalona puna jala kapae kajari yampi napakalan nasa batur gautama misalang di bare pau mage-mageang ampe aji lapatan tu kaya rilino nak jari bokong-bokong janang di belo-belona Anelino Kasim baiki napak